Iyi nzu tuyihereye muri iki gikari, dore ni gutya imeze. Parikingi yayo ishobora kujyamo imodoka 5 nazo zarenga. Dore inzu ni gutya imeze, imbere h'iyi nzu ni gutya hameze. Dore iyo nzu ni gutya imeze, irakoze irarangiye, iraburaho utuntu duke. Reka tukwinjiza muri salo urebe. Iyi ni salo y'iyi nzu, iyi ni sale à manger. Iyi ni dushe na toilette ikoresha mu byumba, ibi byumba uri kubona. Iyi dushe na toilette ikoresha ibi byumba 2. Dusubiye muri salo, tubona uko hameze. Dore ni gutya ino nzu iteye. Aha niho hagenewe igikoni, ariko igikoni cyaho ni kinini cyane ku buryo bwisanzuye. Iki ni ikindi cyumba. Urabona ko inzu ifite ibyumba binini cyane. Chambre principale yayo ni iyi ngiyi. Urabona ko ifite ibyumba byisanzuye. Ni inzu nziza kubera ko uburyo nayo yubatse, ubona iri ahantu heza. Kadusohoke gatoya. Aha naho ushobora gushyira jaride cyangwa se ukaba washyira akarima k'igikoni wabishatse. Urabona ko ifite inyuma hisanzuye kuruta izindi nzu. Reka tujye hanze urebe compound yo hanze. Dore ni compound yo hanze, nuko iyi nzu imeze. Aha ni inyuma. Iyi nzu yubatse ahantu heza, abaturanyi baho ni heza. Kubera ko iyi nzu ushobora kuyigura tukayirangiza, yabura utuntu duke. Ifite ikibanza kinini cyisanzuye. Ubuso bwaho ni 450.